Kadon Bosco Media Network hagajan mitsi thoding kala penha perdano ekasur kun ud nyam daga grand finale kabaladon hadu khatlangut kinong khun bankini ika khusnam ladu rengkat kasong pisa kabalai pusan hajar tengka nabaro kinong ruai ki batbet yaka nam ladu layo panra reka hebret eleri khar kongor nanong thamai karbai kerdan kabar layo panra do samla kamper maulong namau maram rengkat ka buskit ka khatsan hajar tengka karbai yaka nam kabalai layo panra daka yamon lang walang namau mai sora rengkat ka buskit ka basan hajar tengka Yagate kalumpung Yakob Ruai kaba isongkun bhala wan ban penha perdadu Archbishop Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lingdo Lapan Rahemru daga jingdan lang Vicar General Father Richard Majau but Father Paul O Lingkot Provincial Reconciliation Province Shillong kumju u Father Jivan Lakra Hakani kajan mi la samru ika khusna makar pang kabala tip kum Shillong Province Youth Icon Award syakasamla wan rida pengru Kabakam pensyongkun ekate ka janmit kare ka jing IT yaka DBMN YouTube channel Silver Creator Award shau proprietor da Father Vicar General yakani ka jing ko plado la pen phu pen pheng da ka jing don jong ki kimi ki kpa mat ki bahi hasam jong ki te ki khalangut ki samla baya ai reng hagani kalempu
bari berpunya yakni ke program mata kejenit yai for the Paul Lingkot Solution Provincial bedan kat hang ni nadu pasdang hadu kini Kleman yai for the rector yai for the Michael Makri bari director yaki for the juga bedan kat hang ni kibadar nang ta ya baro kiba dan benta ban penkre yakni ke program mata keski bat ya ki staff baro jongka dan Bosco Youth Center yaki kemi ki pa yaki perlok ki perjor ki badan hangni nang tai pi wei ki bala pelet ki por ki jumpi hakini ka klimat ngidan ru asbisha bakni por la poi hangni ngi thapti lang nang tai asbisha bro la dei bi asbisha ipo ya shwa bangan kren ngen lo ya asbisha bi ban kren ti henry ngala simru kini ke jaka ha jaka jong i wanri bari ban ai yakni ka jingkren hakpor bai for the Michael Makri oing abandan kat hakini ke program ngala persang ban connect ida di kubdo sakini ke program ngaperkat ke ikini ke program ngala i hoj apa ki haki advertisement yakni ka surkunun henry ngala perkat pat hakunu kukom kini ke program kubdo ngan lej bat ke i ke bang ngadi ban le hakata ke program henry ngalong i for the Michael Makri hoj ngan sawan bat ban pej bat dasishan dalawan ta kejan miet hang ni so kemen hadu kata-kata bani i yakni ka program bat abang isong hang ni ngim sko kumbang isong hakituki kayak gitu ki AGT ne ki ini gitu mah kita amat got talent gitu nang tanya kum gitu ki judge program mereka jinglong jong ke stage ke balong so professional nang ta yaki ki bar ko ki badan hang ni ngi sko kemen hadu kata-kata nang ta ngi da so kemen hadu kata-kata ya kini ka Don Bosco Youth Center bat ka jingdon jong i Father Michael Makri kini ka lara syakwi bat ke level jong ka jinglong jong kini ka Youth Center ngisngo bang ide ban tapti na ka banta i Father Michael Makri bat baro ki badan ha kini ka center Father ngi ai kublai chanadu ka denut ibi na ka banta ka jing trace tom jong pi bat ngi i ba ngilai i ka Youth Center ha ku tu ko por ka long kumtu kaya ka kum ka por ban ngi i ya ka jingya jakwan bat ka jingya japrang jong kini ka Youth Center bat ini di tang iwe benta hendang ite pun bahagi kena samla kiyo ya ka jing mentoy leng ba kini ka Youth Center nang ta habang abuson bat ngasong hang ni manta ka jenit namar juak koit banyo kum kini ki program bat ngaperkat kini ki kena samla jungi ki kena kibret ki kena samla kiyo ya kini ka jing mentoy bat dasisang isu badong ngidi ban tap tiru ya ke Solution Congregation namar bagi dan kecik iet ke gerpang ya ki kena samla bagi angnut bagi tiu ki kena samla ngatrangi dei bentap tiru nak ke benta ke Solution Congregation nak ke benta ke kam ke bakrau ke maki kilet kumbang ong ipi ini dei tang iwe benta andai dan pun teligi ki program ki badan hakani ke Youth Center lada ke dei ke Youth Movement lada ke dei education lada ki kam ki per ngasuk bonong ke dei ki bakrau du kata bat ni smokeman ya ke jindon jong kini ki argut ki judges hakini ka program mata kesngi banong banyanga bangam dei musician ban judge gitu ki nomor wai kat langut ngaso banong hab I first prize with baro iki nomor ba so tenat bahai ya ke jingwai Henry maki patrai ki don ya ke ka ability ban wanra ya ke distinct difference habdeng jong iwe nomor wai but iwe bi nomor wai the second I ya kita ki nong jom ngiso komen ru ta ki jingdon jong ki judges sapring jongi nata ki media houses gibrani perlok jongi gibran hang ni media houses gibran menen ru basdang don gibran let don gibran don mentang mau ban cover ya kini ka program bat ni sungu e iki ngaso badong hakini ka por bakadan si pon ka jing jelei haka imlang salang ka jing sniu haki imlang salang kadi ka wi kelat inti bagi kun samla jongi kumnu ki plate ka por ka juki menong ngakwa ban simenta hakini ke jingrai ban simenta hakini ke competition ban simenta hakini ke jingrai kede ke bas utnat hadu kata namar ba kita na prenjuki kide ki badang iret bah dan na prenjuki badang iret bah handrai kanu ko ka sab juki bat ban ruai ngasmo ke jindon lang juki kimigi pa bat bon na prenjuki kila ainam ya ke jingkershan jong ibe bat ipa hakini ke lenti jong ke jingya lenti juki hakini ke jingrai ngisung bodong kede ke bang ngisung tunat hadu kata bagi kun samla jungi hakani ke kelmat badan ke jing sniu bajur ka ke jing di drugs hapdeng ke imlang salang jungi
ngasuh benong kini kita program kirap iki kun samla jugi ban channelize ya kituki ya ketuka potential juki ya ke bor ke juki ya ki sap ke juki ban penungkam nak bentaki ki babha kamtam ban ruai ya kituki jingruai niam ke bangi sultanat kumbal ong I for the pol habangi syong hang tu subo syong habeneng kedai hakapor banga syong hang ni mentagasngi hoi ngala sultanat ke wei ke jingruai bat habangi skap yu ke jingruai ngiso bakalong ke jingruai na ke bentajungi ban ngala shimi ke nikalar ru mentagasngi kat banga syong ban skap yu ke jingruai ngala shimi ke nikalar banduai na ke bentagas legion congregation bat banduai ru na ke bentagas ni ke youth center kenang ba bon kisamla kinyo jing mentoy leng ba jong ke jingdon jong ke youth center hakni ka hangni po socialong sa sisien ni shimi ke nikalar ban ai kublei ya kituki kun samla jungi bat dan iwe ni kitu contestant ni belong ban yang hangni stage kladi lupa ke jingjob masubun ong katahi kedai kaba ngiko abon ong yitu kun samla ndai tang gitu kibala kibadai ki top 10 ne top 13 kibala kiu mentaga sgi hakani ke stage ndai baro kibala wan hakani ke stage masubun ong kala dai kelti syakiji job masubun ong ngide ban takti ya kini ki kun be e jungi len takti lam nak benta juki